guys. Oke, mantap guys. Sip. Oke, pokoknya strike guys. Oke, dia main pinggiran nih guys. Tapi pas waktu yang tenang guys, pinggir sini main dia guys. Kejar dia guys. Kejar dia guys. Kejar guys. Oke, kita lempar lagi. Kita gunakan lure ini. Sip. Tarik namanya. Oke. Strike guys. Come on. Yes. Semoga ada yang nyambar guys. Kayaknya sih banyak ular sini. Terlalu keras ini guys. Udah gerak pasang nih. Belum ada gambaran guys. Belum ada gigitan. Oh, sepertinya ada toda guys. Toda. Toda guys. Jendro. Jendro main-main ini guys. Belum ada sekarang guys. Ini kita di Kota Melabu guys, Pantai Ujung Karim. Untuk coba-coba aja sore hari Ujung Karim ini guys. Kalau nggak ada gambaran kita pindah spot depan lagi sana. Sabar nanti guys. Berat sekali ombaknya sih guys. Ganas guys, ganas. Kita gerak kita ganti lur nampaknya guys. Kurang pas lur ini guys. Airnya agak keruh ini. Kita pakai andalan kemarin, dapat merah mata jadi GT guys. Guys, lempar arah sini karena angin sebelah sana. Yuk, yes, Jendro. Banyak guys, lihat guys. Jangan macam-macam di Melabu nih guys. Ombaknya deras guys. Ujung Karim guys. Yang double assist ya guys. Guys, double assist guys. Itu udah kelihatan guys. Jauh guys. Main guys. Oke, konser terus karena nggak terlalu dalam ini guys.
Nyangkut guys. Jangan terlalu telak di sini guys. Karena dangkal guys. Tarik sedikit-sedikit guys. Perlahan. Oh, putus guys. Putus guys. Nampaknya putus di leader nih guys. Oh, kita lihat dulu guys. Ya, putus di leader guys. Oh enggak, di PE guys. Putus di PE guys. Ya, putus di PE guys. Barangnya tajam sini guys. Biasanya lepas nih guys. Kalau langsung sambung ke PE guys. Kita coba ya terus guys. Gak apa-apa guys. Coba kita guys. Lepas sana. Kalau udah dapat guys. Itu terakhir kali ini guys. Langsung tutup guys. Langsung koncar guys. Sebelum nyangkut guys. Oke, aman guys. Belum ada sambaran guys. Belum ada guys. Belum ada guys. Sabar guys. Gelombangnya udah besar guys. Main smaker guys. Pasang malam dia biasanya besar ya guys. Bahaya guys. Jadi kalau mancing sore itu bahaya. Kalau telat perginya guys. Ini bahaya kali, ombaknya nggak menentu guys. Karena karang di bawahnya. Belum ada sambaran guys. Oh, ada guys. Ada yang kejar guys. Coba lagi guys, kita lempar ke sana guys. Oke, tutup guys. Langsung konser terus guys. Sebelum telat guys. Ada guys. Sepertinya anakan GT guys. Atau kita coba terus. Oke, strike guys. Strike guys. Oke, mantap guys. Sip. Akhirnya modalkan dan paling kiri guys. Mata guys. Oke, sip. Strike. Mantap. Udah main guys. Anak bobara guys. Kita masukkan ini, nggak ada buat keranjang guys. Masukkan ke kantong aja guys. Oke guys. Sip. Karena nggak bawa keranjang nih guys. Oke, tenang guys. Oke, lagi tenang nih guys. Langsung koncar guys. Jangan lama guys. Keburu nyangkut aja guys. Oke. Tempat tadi guys. Berdirinya di sini guys. Oke, ombaknya udah besar guys. Kemungkinan ikannya baru main nih guys. Oke. Strike lagi guys. Loncat guys. Lepas guys. Loncat guys. Main. Oh, nyangkut guys. Saya nih nyangkut guys. Oke guys.